ladies and gentlemen, kam si čutima da igram jednu igricu. Koja je Minecraft. Evo, sad ćemo napraviti svijet. A taj je alien svijet. Survival, obično create world, eto. Minecraft preživljavanje. Hajde više, izlodiraj se, hajde. Am sad početi. Sad kakvi smo mi? Jel smo mi djevojčica, puj. A eto, ovdje može biti dobro mjesto, stani. Samo da pronađemo kako. Drvo, hajde makar drvo da pronađemo jedno. Vid svijeta. Vidi zeca. Joj, laga. Pa onda malo kućici da napravimo, da preživimo. Što laga. Ajde još ovo drvce. Sad da nađemo jedno mjesto dobro. Ajde, ovdje je dobro mjesto. Nađi i drugi. Evo, ovo je dobro mjesto. Sad ćemo napraviti kućicu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, a nema veze i sad ćemo napraviti ovdje malo prolaz. Saši, ajde, kako se pravi kućica? Ja zabrljam. Ovo je laga. Joj. Svinja, prav
pase divlje, kako no, vepre, jedno tamo, a uzemo, ićemo mi napasti ih. Napast malo, da uzmemo malo mesa, vepra. Treba nam još svinje. Treba sad će mene svinje, drvac nam treba. Možda će ovo biti dovoljno. Evo. Ajde, trči. Sad ćemo napraviti ovo unutrašnji dio. I da ne zaboravim, logično, treba se napraviti crafting table. Sad sticks, stani, I sad mač. I sad ćemo ići u lov. Gdje su oni svinje? Daj me ne vidi. Gdje si, hej, nećete ja došao da se malo družim s vama. Ovo mi šta gledaš ovome, ovo neću da vas ubijem, samo da vam malo, hop, udarim. I eto. Ako niste znali da ovo je čarobno, ovo je čarobni mač. Eto. Jesi vidio? Baš ti probat. Neš? Šta ću ti ja? Ti si ostao sam, štaš sad, jel, ha? Bitch. Idi znica, hajmo ga opet. O mali, hej. Nije ništa mi dao, puj. Gada jedan. Oj, toliko sam gladan, aj. Ne znam što će meni 3 alata, aj. I ovo... Nevidljiv je. Ne može niko saznao osim vi. Nešto formalno jesu. Mam sad ovo ostatak.
vezi. Može se to ići po drva. O, evo sad će nući. Malđi, kakvi ovce. O, da me ovce. Malđi. Amo, idemo u dan pronalazak za ovce. Sam briga za zečeve. Oj. Aj, ostavit ćete mi na miru. Ujest ovaj debel. Ne mesa, te ja, puj. Uđi dok nisu došli. A, uvridi se. Evo je nekoga. Beži unutra. Izvini što vam moram reći, ali ovo je kraj za ove epizode. Uploadat ću još videovi Minecrafta preživljavanje. Eto, lajkujte, subscribeujte, molim vas. Eto, ko što sam rekao, ovo je kraj video i sad, pozdrav, doći mene, eto, bye, adios, bye.